Mayitobela ngakho bafana somdzala wena. 2. Yabona 2 bafana. Eh. Bafana ke. Angati. Azo hoyitela ngibona, hoyitela. Umhlanga 2025. Awu bongosi. Kude live leli njengelive laseSwatini. Le live leli linjingile linothile ngemahambo nemasiko bantu balo balungile futhi bantu balo bayahlonipha sinemajaha emupho ke lamaningi namhla lapha xa singasa lo msebenzi kanjalo leli jaha lemupho ngisafuna ukukhuluma ngalo manje ngive ukuthi lingibalwa kabani yebo wasala la jaha Kwasala lo. ngibona igama lakho wena Ngingabanzi ivilakade. ngibani Abanzi ivilakade. lakho lebutheka lithini Lojamandi. basho ngazi ngilojwa ngimani Bekandlobhe manje. akudlopha lamanje Malo. utokwenani namhla la Ngitato itela imbali. utoyitela imbali yebo uhlala kuwena Ngihlala eMalkens. ngiyabona mngana ufunza bani Fuza grade 3. okay nasomdzala ufuna kuba yini Ufuna kuba ngidirect. ufuna kuba ngidirector director wani Director se-King's office. Good boy. Director se-King's office. Mayitobela ngakho bafana somdzala wena. 2. Yabona 2 bafana. Bafana ke. Angati. Azo hoyitela ngibona, hoyitela ngibona. Kwasa kulojamandi. Manje angitshele lojamandi. Lamhlanje ubone yini namhla uchazwe yini namhla la? Ngikhaze ukuthi ngibona ingwenyama yami. Ubone ingonyama? Hayi wena utave kubashela abangani bakho. Awutshele bonke ke mhlambe labangethi nabi inkosi memetile ukuthi nabo babawute emajaheni bethe nekutobona imbali batshele labasekhaya. Ngisini labangayibona imbali babokuta ngalinye la ngitobona imbali. Nemambala asobonga inkosi wethatha ibongo tenkosi. Azotibonga lele. Usho njalo umsazo omnyama kulabalithuli. Usho njalo ndungandaba sembelebeleni. Usho njalo ndungandaba semboleni abasemambondweni bayethi wena waphakathi. Bayethi waphakathi hayi smart boy. Utaba ngidirector vele uyeva mngani wami. Good boy. Babukisi Foundation. Lwadi nebuve ingcebo.